Sebananga bali Bwayo, Katami Richard. Netzano kubolera ko biyambakana ni byengenda. Gengenda iye rero kuli kutsa kurorera iye indeke. Ulira abantu bali wani nile indeke. Iliyo mu bifo ebindi bisi kumanyire bushere kugenda nibikere wakendera ku gari namwe taxi namwe bus watya wola ne yabo bifo bindi bisukhanyala watsiro mota alindeke niyo yonyene khabani yabwe nawo Uganda Airlines yanyoanga eliyo ngelifune buwanga findeke ndwere mu Rome ali ye kupasi kumubwi bana Uganda bahali batwera ta bafira mune abandi baona alina kane hakwesi mutwero waona mo mukosi na bende nge murebe ndi alinge likwire ate yo ale mu Rome walomolisi ni nende kerundi nako boleta alibwa abembawo siye kukhola ta aba ni khuchina alisisingane khumanyise ndi iliyo bifo ebindi ukandira olobiroli ni khuni nendekerwe khubandi itsingenda itsindi sitsiliyo ta khurusa khondi abekhalekho iliyo tsimeri nerero siwasitsirambisa nabita nate meri ikhukendisira chimiyesi namweta imbuka inde nengoka nakhutabula khangu aleyi uninendeke nengotsya mundeke manya wamengo bwashere kumutinja ngashalero alomolindi khutsya isinzya indeke sililyo ta indeke oli ni khwing'ona ng'ona irane nga nawo khubiriramo isambesi uching'ona ng'onera nowafukirisibwa ngandinganikhile ndi ikhuyira aleyi aleyo kamanambo kakakhali matwela ta kali ni kamakambila kabwe kekhufukisa babandu babatsya khukeniayo namwe babatsyayo ninasiryo uli ni khufukilisibwa era khufukilisibwa khufuna sipande sibalanga bali visa alisho sitwela khubibikanibwa uli ni khuba ni visa niyo ifukilisa iye linambo elyo khutsya mulinambo elyo nebusa siwingira ta siekhabili nga luno ifwe khukhuramba unyala khutsya khuburambi utsya khuburambi manya khutsya khuwenza kamakhuwa uli khutsya mumbusano nga basili khukhuwa visa uli ni khubabolera sinani sili khukhwira ali uli ni khuba ni barwa ikhulangile isi bandilangile bali na oboha editing invitation uni khuba ni barwa bakhenda ndikirano joinile bulayi era nga uli khutsya khulomba ivisa biliyo bisi wakhile ni nawe khukhwolelesa ali sitwela khunibyo ibarwa ikhulangile namwe ikhulakilisile isi balanga invitation no ali uli ni khuba ni ticket iyo kesanise wasasulile lugendo lowo era kamanamba kafusa ambikositsa uni khuba isi balanga bali return namwe round trip ikhwira yakhukobosa lwasili lwekhuba kamanambo akandi bandu bakali bakana batsye nga bolileyo balobeleyo ali bali khukana ulobe khuyambilisa oli sindi ni tiketi ingobosayo ta nonyalise khuramayo kila balomba bali sitwela khubyolelesa noba khuwe visa wakhile khuba ni tiketi ikhwira ate khukobosa ali nga wabele ni nebyo byositsana wanyalisa khufuna visa yo alo ni khuba ni visa uni khuba ni passport nga nikho khatabu khasi bandikhamo bibikhuwambakho wayene susalikha linambo sina nebyo bikhuwambakho nga bayenza omundu isi banyala khumufuna ali iyo niyo indwela khubarwa tsitsikanibwa uni khuba ni passport uni khuba ni visa uni khuba ni barwa ikhukendisa uni khuba ni tiketi ikhuninisa indeke ali nga wabele ni nebyo manya bibindi banyala khukhulomba nenge ebyo bikhulu ali no
wakhola sina watsya khunina indeke unyala khukhala itiketi yowo akhaba nga etambayo kumwiko kumubofu. Indeke sili syangu khutsesya lero wakhalirawo itiketi wanina indeke takhurusakho ndi ibawo ikhabi ifiti nabi isi banyala khukhuwa nenga khufurisa wakhile khusaba busili. Ali nga wolileyo wafuna ebiro byosi tsana bisinganikhilekho watsile khukhola khusawa wakhile khumanya nyanga sina isi wakhile khutabulilakho. Iwe sutsya busa bali kana khusimbakho lindakho tawe isyo sisiliyo ta. Bakhubolera ela nga khu tiketi yowo isi bakhuwa baba baronakho bali flight number namwe lukendo nabulebe bali ulwamila wayina hakhulome khuli Entebbe uli khutsya manya Nairobi bali khukhwama Entebbe tsinyanga tsili khutsya khutabula. Bakhubolera nimbuka isi sinakhwilila nga lunefwe Entebbe ni Nairobi sile inyanga ndwela baloma bali utatabula inyanga tsili. Ali nga wabele ninesyo ibyo byosi saba bili khu receipt ali namwe khu ticket ali nga wabele nineyo bakhubolera khulikho kamakambila katsila wakhile khutabulayo nga busili isi khukanikhila ano esi lufu lwa COVID-19 lwetsile abe bakhukana utabuleyo nga etamba tsinyanga tsine nonine ndeke namwe nendeke esimbukhe itsye nabe imukongeyo wakhile khunyanga tsibili akhabaluka nendwela ni sisinza ali isyo bakana utse wingona busili nga wulileyo bilyo bisukenda ndi nabyo kana umanye abandu befe bakenda ni bindu aba bafurisa ali ibawo bisusutila mukhono wabalila mukhwamanya yabawo bye musituke singa manya uli khutsa khumala imbuka indeyi namwe wasutile ibindu bikali uli khuyilila omundu ibyo siwingira ni nabyo mundeke isutsya khwikhala isi balanga bali mu cabinet. Ali bino nga wolile khumeza namweta khenjila ngendi meza ikhuwe sifara nga wolileyo ali batsya khubipima babona nga sibitumisa busiro busi ufukilisibwa ta. Ali batsya babirakho irama mwe basibirakho sipande khumanya balisyo nga khulikho lisina lyowo nga nilili khu tiketi yendeke nga nilili khu passport yowo. Ali bibofu ibyo nga bamaliye khubilama baryo wabilekhelawo batsya babira akhundu isi bitsya bikendela khu sindu khumusipisi balanga bali conveyor belt. Alisyo syabikendesa khubira khutabula isi abo batsya khubininisa mundeke musifo sisi balanga bali cargo isi bara bibindu. Ali bikekhe ibyo bisi uwamba mukhono unyala wengira ni nabyo mundeke. Ali nga nenga wingira mumulyango khakhurakikhe nga wingira mulyango uli khutsya isi balanga bali checking in nikho khutsya khwiyokesa lisoyo isina netsile ndi khutsya andu nabulebe urakikhila khumusibikhale ukhwakanila lwekhuba byosi tsana bya security banyala khukhwingisa omundu utsya khukhola abandu abandi bubi ninasyo ndunyoela khu security okhaloma oli lwasina basibikhale babingilamo. Ali musibikhale akhureba uli khutsya khu flight sina mwendekesi manya ndi khutsya Uganda Airlines ili khumbira Kenya. Ali hakhubone ticket wabokesa ticket ali byabawo bibitsilakho ibindu nga lero uli ni certificate wayikhingisa lufu lwa COVID-19 uli ni khatabu khakhalimo khwikhingisa lufu bali yellow fever lwekhuba yellow fever eyo umanambo wakafurisa bukali sibakhufukitsa watsanga siwayikhingisa ta unyala khukholesa babandi. Ali waba balola mu passport uli ni passport ali nga balola mu passport manya muli nambo Kenya sisikompisa khufuna visa ne mumanambo akandi manya uli khutsya South Africa balola
mulimo si khufukilisa khutsa mu South Africa esi balanga visa bakunyilemo namwe bamalilemo khaba khapapula lukani bamalamo manambo akandi nga mu Bulaya eyo ili esi batsile bakhupa ni sifananyi lwekhuba bali abandu anyala khubukula khokundi wara khuyewe ninasilo lero barakho ni sifani bakhupa sifani syo nga batsa khukhuwa visa ali sifani syabakho ali balolamo nga bino byosi tsana bilimo no bakhokesa khutsya wo mukhurundu uli khuramba khukhwakanira no akhwakanisa yotsye mundeke ali nga woliyeyo ngesi nyoele khukaniakho wamwambisa passport yowo wamwambisa ticket yowo aliyo ticket nisho sikhulu nabi ali nga alilolekho ticket lwekhubawo isuli bali checking khukhuchecking ali nga alilolelekho watse wakhwingisa mu computer bibikhuwambakho ali nga wakhwingisile bibikhuwambakho no ali wakhufunisila khapapula khakhatsa khukhufukilisa khunina mundeke namwe khwingila mundeke isi balanga bali boarding pass khafiti khali ali nga ali khuwele ebyo byawele walekhawo bibindu byo bisi banana khuwilila babene mundeke aliwo weroselayo ngoliloseleyo silakho utsa khubira khulwakha isi balanga customs namwe immigration ali khu immigration luli lulwakha Uganda isi uli khwamila khulome khulinte ni mwinambo lisi uli khutsya nasyo endebe namwe intebe eli lulwakha lwe kamanambo kakandi kositsana ngoli khutsya Kenya uli ni lulwakha ni Kenya ngoli khutsya Netherlands uli ni lulwakha ni Netherlands byesambo nga ino ali nga wolileyo bano nabo balola aliyo sikhulu syene bali ni khulola passport mulimo ibarwa khufukilisa bakunyilemo namwe barelemo sipande sikhufukilisa khutsya mwinambo nabulebe visa silakho step iyilakho uli khutsya khu immigration khulinga khulwakha khulinga khu customs ali nga wolileyo uyo niyo khufukilisa khukhwambukha lulwakha khukhwama mu Uganda khutsya mulinambo lisi uli khutsya ali ni khukhofa sabona ali bikhuingisa mwinambo lisi utsya uli ni nabyo uli ni visa mu passport yowo ipassport isisutile yowo ali nga wachirere ni mu computer wabona ibilikho singumu ulimo binanu byene ali khukhwilakho nga wofasile ebyo wakana khukhofasa ndilundi khuramo singumu ndilundi namwe tsinzala tsino khubona manya tsifanana nitsili khu passport ali nga wamala ebyo wabona ali wolelesa byosi tsana wakunyamo stamp nga akunyamo stamp iyo niyo eli khuwandalasa eli ali unyala khukhwambukha lulwakha utsye isi utsya ali nga wakunyilemo wamawo wabira mukhetsi lulyo lulwitsi isi ubirira nesi ubira busa wolawo nawe isi bakhuwele pasi na boarding pass niye khuyeta khukhwikulawo lulwitsi ulu utsya watsyosawo namwe wokeselesawo oli lulwitsi ulo lwekukha wabira solonyowanga abe sili khusirambisa ndinzyawo walomalia yiloselayo ndinzya lulwitsi lulwikali sinana kila alomalia arayo hapapulakho simanyaye khurata banzakha ne ibyo nakirawo nasimanya ali nga wamilawo watsi isurulira notsyo ninendeke balanga bali gate iyo niye khurusa watsi handu handi ali ni khulinda khwingira mu gate iyo ili ni khutsya ambi khukhwikhala ni khu gate isu unatsi ali wekhalawo walinda mwalinda olimbuka yola balanga khumizindalo buli airport yosi tsano tsutya balanga khumizindalo bali passengers namwe babali khukendela mundeke namba tsili iya manye yeli nambo sina ali gate yekukhile tsya babofase rundi
aliyo security check ye khabiri ali watsi woleyo rusamo kumusipi rusamo biralo ni binani rusamo biye khumaru oba isawa nibyo byositsana sino betsiri salwe kuba indeke yakhire kuba niye fursa khuba indayi nga silikho buwangafu bwositsana ninasho sibakana bengisa khumundu tsa khurerera busiku babandu babandi bali khutsa khundeke eyo tawe kali bino nga babikhusabile babikhulomile ukhalomole batse bandambise bakhola bari imukongeyo matayiko bambole bali mumanambo akandi kabula yabe nga wolileyo ubirira muhasenge era weyabula weyabula khukhupima nga wabirakho khu Jomo Kenyatta International Airport bali ni sisuma isikhu pima isikho fases ali utsia wasuta kama khono munga akuli ali wemikha mukari syakhwibotokhelasi sili khukhupima manyolimo ni bye busiku bisusutile namweta ali ano nawo batsia bakhufasa ngo ni laptop yo computer lukane khutsa khwingira ninaye mukabini balomba likiruse mu bag isusutile mukhono ibe khulwaye biralo birusemu alinga na wabiremo aliwe rosa watse ku gate isi utsia khururira aliyo simwikhala sho sifa isi khola hata wekhala mwekhala awo limbuke tabula iye khutsa khunina ndeke ndirundi balangirira bali passengers bali khutsa nabirebe indeke ali ili munyala khutsa khunina ndeke ali lukane eliyo kama kamera katsira bali abanyoa khutsa khunina ndeke abo bali mu first class business class babali kho buleme ni babandi abo ba ikhabi injibole banyoe banine no mu airport tsindi iliyo bifo byaburawo bisi bengirira bano bengirire babandi bengirira andu andi ali ano khebulira ano balolile uli ni nawe khu immigration balolile ku passport bachifukisa ali nenga khunyoa bakhuwele boarding pass ne ano nawo nga ulwakame balomba luli khutsa khunina ndeke boarding pass nisho sikhulwala ali boarding simanyi sikhunina namwe khwingile ndeke ali no mwabira mwatsia iliyo kimikhosi chaburawa isambe sunina iliesi barawo musubirira sutya khukhandaka asi khutamaka ta ubirabusa paka khumulyango wengile ndeke iliyo ahandi siwikha asi khutamaka wanina mubasi manya bachimisile aleyi ndiyaba losilayo khutsa khunina indeke alinga wola khundeke nakho sikhulu silindi uli ni sikhufukitsa khunina mundeke omo boarding pass uli khuchokesa ali lukanile ibawo kimilyango kibili chisimunindamu ali khutakhukana khuminana nabi bakhalamu abili baloma bali babekhala khukhwama khundebe nabulebe khukhola khunamba nabulebe bengile mwino ali khwamila khuyo bengile khumulyango kundi aliyo nga omwokesa inano boarding pass yowo alolakho namba sinesu tsya khwikhalakho baloma ali webirirokho wabirirokho yabawo tsindeke tsimbofu nga iliyo sinanina isuta babandu bimya 450 ali mukarumo mwikhala khundulo indebe bandu bataru yabawo isi babili bataru abandi obata likhu akari bane bataru likhumi lunyili lutwela ali ubona khuloma ali abirira kwatayi obata abirira kuno aliyo nenga batsirya khubona khu boarding pass nganili namba si era ngotsa mundeke tulomolise nenyoyera ano ndi ukhwikhala ano ta uli ni city yona mwesi indebe yowo ngokana khukhwirobolera we khukhwikhala iliyo isi balanga bali online check-in isu checkinga ini wamwene utsa khu computer ngetambayo busiere tsitola khukhwamila khunyanga katariyo tsitambayo indekeyo khukhwinyukha
ali utsa ku computer namwe khusimu yowo wabona sifo sisi bakhuwele ngeliyo sindi sili busa sisukana nanyewo kana wakhwikhala khwidinisa ngese ni tera khwikhala khwidinisa lwekhubenga khupa bifananyi nayusa nekhala nesutsia busa mundeke mubwene watse werobolelawo ulitsa khukhwikhala ano ta khurusakho kasiteba iya busa nga ili eyakhwira nga iya busa isi balanga bali chattered impangisa ali isi bakhaba kabire bifo khali ta ali munyamolamu lwekhuba muli bakekhe nyala wekhalirawo isi wikhala nebusa tsino commercial tsyabusele paka uli nikhuba isutsia khukhwikhala ali wekhala esi wikhala ali bindu bisutsie nabyo sutsia walera khubikele nga niba mubasi uti ya mundu yosina walera ebindu khubikele bakhubolera bali ra mukabini iliyo khungaki langakho muno oba khunungo namweta bibindi ubire asi endebe yo isi wikhale ali nosinyalise bandu khubira bulayi silinga mubasi sutsia khuti ya babungile bindu musi bandu babirira ali bandu batambenga ni babira ta namwe singa ebawo khububukhana sindu syosi tsena syakwilewo bandu bakana khurura khangu ibindu ebyo binyala khubarekanisa kila bakana abe clear akhali sindu syosi tsena ta ali nga wolilokho nakhuwatulekho kamakambila kakho alikho bakambila kalikho bakhubolera bali wakhile wekhala weteresa wekwalasa sili khutsa wetebanga nikhufurisa ngendeke eli khutsa khwinyukha lwekhuba kana baloma bali yikhala upright ali unikhwibowa kumusipi abese ngesili khutsakho mundeke nahambase ndipo batse bakhuwa nenga kuli khundebe yo asiano kwamila khuluwande lutwela wakuboyela khuluwande lulundi ali sikhuyeta sili singa ebawo sindu syosi akhali khukhutsukhutsaka mundeke lwekhuba indeke nayo isi mubona yino inyala yola andu yakhola eriena yakwa mumatikwi kemumbewo namweta tsindeke nga abelewo walondelela bibiyamba khundeke singa ebawo busiku bwosi tsana busiku butela khukwa khundeke nga yinyukha namwe ngetsya khukwa awo esi busiku bubera nenga yabelewo mumbewo manyalukanne nga luneya Malaysia ukhebuli esi bapa manya bachipa namweta umundu watsile ni bomu yarundukhile nenga mungaki umukasa yinyukha yaterera umanya lya silibula neneso kasa wibwa kumusipi aluli mwola mungaki terera njala wakukangulula nyawenyukha wakenda bakhurera chai wanywa mulimo buli sindu syosi tsali mulingana uli munzu manyukana okhwiyeta khayo khebulamu khali mubwene buli syosi tsala siliwo ilimo byakhulya bakhuwa nga lugendo luleyi lukane nga kumutikhinyi bakhuwa syekumutikhinyi syekumusi bakhuwa ebiryo byesambo nga yelo